Radio Rijeka. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. We komen uit een ander stelsel om je brein te beheersen. You're listening to Art of Mixing. From the minds of the universe comes a new future, a future that brings the spirits together to rule over our music, inspiring beats from beyond, to melodies from above which give a new light. A light guided by Sun Ra, Miles, Blakey, Coltrane, a light that guides his brothers to a new level, a level that the fake ones can't touch. You are listening to The Art of Mixing. Stay tuned. Evo dobro večer, evo nas u Art of Mixingu, još jedan četvrtak, još jedan Art of Mixing. Večeras je trebao s nama biti Srđan Brajčić, DJ Sir Jane, kojeg smo najavili eto i na MySpace-u, ovo ono, svugdje po tim web oglašivačima, ali bio je spriječen, tako da mi imamo drugi dio ovog dua klackanje. Da. To jest DJ Budale. Dobro večer. Dobro večer, dobro nam došao. Znači ja sam zamjena. Nisi ti zamjena, ti si samo uskočio mjesto tvoga, kako bi rekli, partnera. Kolege. Da. Jer vas dvojica zajedno radite, da upoznamo naše slušatelje, zajedno radite kao duo u zadnje vrijeme, DJ duo. Pa ne radimo zapravo kao DJ duo, radimo neovisno jedno drugom, ali tu večer, klackanje o kojoj će večeras biti riječ, radimo zajedno. Ali kako sam ja shvatio u zadnje vrijeme, dosta klackanje ti on vodite. Uglavnom. Klackanje je naš projekt, ne? Da, pa to. Da, ovako stvari stoje. Inače radimo neovisno jedno drugom, a klackanje je jedan projekt koji je pokrenut još 2002. godine. A znam da je to traje neko vrijeme. Da, kojeg smo radili ja i DJ Frajer. Tada u tom. Naravno, da. U tom, i DJ Arsenik s nama to radio. Klackanje je uvijek bilo zamišljeno kao večeri slušaone, laganije, nešto laganije, deep house i tech house glazbe. Plesne, uvijek plesne. Ali ne uvjetno. Uvjetno rečeno, gledaj. Skuži se kao da je to inteligentni malo approach, ono, pristup. Pa i nije. Stvar je u tome da postoji, okay. Postoji, rekao bi ja moj friend, postoji ti big room zika i small room zika. Naravno, da. Oba su plesne. Znaš, da, ali na drugi način. Ovdje, small room zika je ovo što mi radimo na klackanju. To je dakle muzika za male florove, za mala mjesta, malo intimnija atmosfera, ne nužno, dakle ono ruke u zrak i dugo u noć i špicarenje. Da li ti ti to draže nego ovo drugo? To je to prvo. Pa volim ja i ovo drugo, ali valjda što sam stariji mi postaje draže ovo, da. Da, down tempo neki. Pa da, to je i dalje plesna glazba, ne? To je nekakva ono, ajmo reći da su to žanrovi kao što su deep house, tech house, dub techno čak, ono nekakvi te... Da, vrlo ugođajni, tako, a opet plesni, ono, baš ugođajni i ambientalni, zbog toga su ono bolji za ta nekakva manja mjesta. Mi smo uvijek gledali da takvu glazbu vrtimo u tim manjim, intimnijim mjestima, tako smo ih vrtili u Kosom tornju nekad davno. Sjećam se, da. Ja sam isto radio neke večere paralelno, ono, baš smo bili. Bili smo uvijek tu negdje, ne? Da, znamo se.
Onda smo nakon toga radili u Vivi na Kantridi. Sjećam se toga, da, to ste dosta dugo radili. To smo dugo radili. Onda smo jedno vrijeme zanemarili taj jedan naš ambijentalni, pod navodnike, aspekt, pa smo lupali po velikim klubovima i gubili noći tamo i volimo to i dalje, da se razumijemo. Naravno, rave je rave. Rave je rave, uvijek će biti. I onda smo nekako u zadnjem ovom periodu se desilo da je izašlo jako puno nevjerojatno kvalitetne baš takve glazbe. Buja scena što se toga tiče. Baš buja, nešto pametnija, opet plesno. Tako je, i to je postao trend zapravo. Desila se jedna situacija u Europi, zapravo nešto sjevernoj Europi, sjevernoj Njemačkoj, Hamburg i okolica, desila se jedan nevjerojatan broj genijalnih producenata, pa se čak i ta glazba dobila nekakav svoj naziv, European Deep House, pazi sad ovo. Da, ne možeš vjerovati. Stvarno. Znači toliko se brendira da se... Toliko ljudi imaju sklono sve brendirati. A je, ali je puno elektronike na svijetu, što je već identitet, kužiš. Ali ono, kod tih nekih gradova se stvorila ta muza koju mi stvarno strašno volimo i kupujemo i srčemo i onda je volimo i puštati. A da li ti vidiš u Rijeci to kao jedno rješenje za ovu nastalu situaciju, kakva, evo, kasnije ćemo reći malo kako, da li ti vidiš kao rješenje na ovu situaciju koja je puštati takvu glazbu koja je više ugođajna, ne nužno, što kažemo, party glazba? Da, po manjim mjestima. Pa ne znam koliko to rješenje da se radi uopće. Nekako se ne opterećujem time, jer to izlazi iz ove situacije o kojoj ćemo nešto kasnije. Jednostavno to, namjerno smo i krenuli taj projekt da se ne opterećujemo. Znači vama je dobro? Nama je dobro, vrtimo super muzu, po 5-6 sati tamo miksamo back to back, odlično nam je, slažemo super mikseve, jedan svira u podlozi, ovaj što svira je od 12.3. Dakle, od prošlog tjedna. Ajmo da najavimo šta slušamo u podlozi. U podlozi slušamo naš live mix iz Filter kluba odsviran 12.3. Dakle, to je sve, ništa nije dirano, kako je odsvirano, tako ćete vi to islušati. Kako u klubu, tako se, evo, slušamo ovdje u programu Radio Rijeke. A da spomenemo već kad smo kod tog Filtera, lokala koje je evo novo otvoreno, relativno novo otvoreno, par mjeseci tu u Rijeci, dosta je krenuo drugačije. Pa ja to pozdravljam, zato smo mi izabrali baš Filter da u njemu radimo klackanje sada. Da rećemo, mi smo već spominjali Filter, najavljivao bio Arsenikov, evo baš smo podržali. Ali vi ste tu svaki četvrtak, odnosno evo večeras je tamo vaš program. Večeras je tamo naš program o kojem ćemo isto detaljnije nešto kasnije, budući ovo jedan ekstra program večeras. Da. Zašto Filter, da se vratimo na to? Filter zato što ga vode mladi ljudi koji nešto čak i razumiju. Za promjenu. Mislim, ovo je ružno reći, možda će se neko naći uvrijeđeni, ali to su mladi entuzijastični ljudi koji prate glazbu, koji vole glazbu i to prate ono što je trenutno u svijetu trend. Ajmo to tako nazvati. Ne libe se okušati se u nekim programima za koje znaju da još stilski nisu zaživjeli u ovoj našoj sredini. Znači ljudi koji dosta riskiraju zapravo. Dosta riskiraju i te njihove rizike mi pozdravljamo samim tim što smo tamo svaki četvrtak. I podržavate to pa usprkos svemu. Usprkos svemu. Mi podržavamo njih i oni nas i to je jako lijepo jedna suradnja. Za sad vidjet ćemo što će se možete jako svačamo jedan dan. Dobro, idemo malo poslušati vaš miks. Može. Pa ćemo se uključiti malo kasnije. Štima.
A evo reci mi, spomenuli smo Filter, klub Filter u Rijeci, reci mi još malo to večeras, taj gost što je večeras i cijeli taj show vezan za tu francusku. Pa to je jako zanimljivo, ja ću malo to, malo šire to probat približiti. Ne uže, nego šire, pazi. Stvar je u tome da francuska vlada i francuska ambasada u Hrvatskoj i francuska alijansa, koja je jedno neovisno društvo koje zapravo je širitelj francuske kulture, da. Radi jednu zanimljivu stvar, a to je svake godine u sklopu tih dana frankofonije oni dovode francuske izvođače koji predstavljaju francusku kulturu u razne zemlje diljem svijeta. Razne izvođače iz najrazličitijih sfera. Jasno, da. Književnosti, cirkusa, glazbe, pa tako i ove elektronske glazbe, jer su oni, za razliku od nekih drugih zemalja, to prepoznali kao svoju bitnu stavku svoje kulture. Jasno, kao jednu suvremenu tekovinu. Tako je, jednu od bitnih stavki i francuska elektronska glazba je jako popularna i jako bitna globalno. Da, jaka scena, možda malo skrovitija je bila dugo godina. Tako je, ali oni su postali u zadnjih 10 godina trendseteri. Spomenut ću da su u sklopu tih nekakvih druženja i tih financiranja programa zapravo oni prvi put doveli Laurent Garniera u Hrvatsku, u Zagreb, čini mi se prije 4, 5, 6, ne znam sad godina, i to u sklopu promocije Garnierove knjige Elektrošok. Elektrošok, da. Dakle, oni su to prepoznali i tako je u sklopu toga svega je večeras u klubu Filter gostuje francuski DJ i producent koji zapravo dolazi kao predstavnik svoje diskografske kuće, Freak and Chic. Freak and Chic je label koji postoji već nekih 7-8 godina i koji je svojim prepoznatljivim zvukom iznjedrio neka od možda bitnih underground house izdanja u zadnjih tih 5 godina. Mehdi Džebali koji večeras gostuje je možda jedan od mlađih predstavnika te škole, ali ima jako aktualan single koji čini mi se prije 2 mjeseca tek izašao na istom labelu i oni su u sklopu tih dana frankofonije večeras imamo party u klubu Filter na kojem vrti gospodin DJ Mehdi Džebali. Odlično. Vrlo jednostavno, a zapravo super. Da li postoji neki upad večeras u klubu? Baš zbog toga što je to posredstvom Francuske alijanse i Francuske ambasade doveden taj izvođač, upada nema. Upad je besplatan, to je kulturna razmjena, tu nemamo nikakve niko nema nikakve računice od toga. Dođeš i onda slušaš tamo na šta plešu Francuzi. Evo, dragi slušatelji Radio Rijeke, možete večeras u Filter, slobodan upad, čuti francuskog DJ-a koja evo francuska vlada ga zapravo gura kao izvozni proizvod. Tako je, vidiš kako francuski izvozni. Vidiš kako je to lijepo. Pa nevjerojatno. Kad vlade prepoznaju svoje umjetnike kao svoje izvozne proizvode. Evo vidiš, možda to je u gradu Rijeci koja se busa, ne znam, na urbanu kulturu se prepozna za koju godinu ili prije ili... Pa dobro, ja ću reći da što se tiče tih nekih stvari u nekom presjeku, ja imam uvid u te stvari igrom slučaja jer se bavim puno i jednom i drugom i trećom glazbom. Približi nama. Pa mislim da je to u Rijeci još koliko toliko prepoznato. Za razliku od drugih sredina u Hrvatskoj. Ne, ja ne kažem da nije, nego kažem da super, još možda bude... Tako je, možda će biti više, ali mislim da je u Rijeci, sad ćemo dodirnuti Rijeke i riječke scene. Odlično. I svega toga sada, mislim da mi svi skupa malo živimo na staroj slavi, da su malo, živimo u nekim prošlim vremenima i Misliš, pojasni, ko mi? Publika, ljudi, građani. Znači, građani grada Rijeke. Građani grada Rijeke. I dosta smo nerealni u svemu tome i jako često mislimo da se tako može, ne radeći ništa i ne radeći nikakav iskorak, ne trudeći se, ne organizirajući nove, bitne, velike programe, ne dovodeći strana gosta, uglavnom ne radeći, da i dalje možemo živjeti na toj staroj slavi i bucati se u prsa kako smo mi jako napredan, progresivan, rock and roll, urbani, new wave grad, a zaboravljamo da se cijela ta scena koju ja poštujem, pozdravljam iznad svega tako dalje, dogodila prije 30 godina. To je najsmješnije, ili tužnije. Lijepo je znati i poštivati to što se desilo ovdje. Onda možemo se vratiti u 80-te ili krajem 70-ih i reći da smo imali užasno jaku disko scenu ovdje. Klubski disko scenu. Na primjer. Ali zanimljivo je to što to kažeš ti, ne? Mislim, ti si jedan od glazbenika Leta 3, koji je isto riječki izvozni proizvod, glazbeni. Je. I to je jedan I onda kad ti kažeš da je to svakako kad kažeš da je to šteta i da se nove tekovine ne poštuju, jednostavno novog se ne pusti, niti se proizvodi. Da, desilo se to da smo mi kao jedna najprogresivnija sredina u bivšoj Jugi
doveli se do situacije da smo, po mom osobnom mišljenju, a ja to znam jer dosta putujem i onda gledam, slušam, osluškujem. U koncertima si družiš se. Tako je, postali smo jedno od najnazadnijih sredina, to stvarno tvrdim. I to stojim za te izjave. Primjer je glazba u kojoj, dakle to je ta domena o kojoj pričam, o kojoj se krećem. Ja u Rijeci nemam priliku čuti glazbu u klubu koju imam priliku čuti u bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj. Govorimo o modernoj, aktualnoj, pop, rock, to je tvoje house, vlastito iskustvo. To je moje vlastito iskustvo. Ja to ne mogu čuti. U Rijeci ljudi ne znaju za gro nekakvih događanja na svjetskoj glazbenoj sceni, novih trendova, nove glazbe. Ne znam, imam tu puno primjera o kojima se možemo konkretno pričati. Da. Nisu upoznati s time jer nemaju to gdje čuti. Jer u klubovima gdje izlaze stalno ista ziheraška glazba koja se ne mijenja, jer ja to čak razumijem. Ljudi je strah malo napraviti neki iskorak, ali mi je onda jako čudno da to neko drugi u nekom drugom gradu za koji se misli da je nazadniji ima hrabrosti učiniti, ja ovdje nema. U čemu je problem? Možda je problem i u svemu, u cijeloj infrastrukturi, radiostanicama, općenito. Možda se ljudi boje novoga ili suvremenog. Pa moguće. Znaš, lako igrati na ziher. To je najlakša stvar na svijetu. Igrati na ziher uvijek. Ima tu uvijek asa u rukavu koji zna da će uvijek upaliti. A to je stagnacija. To izaziva jednu gadnu stagnaciju koje smo mi svi svjedoci. I onda teško gurnuti nešto novo što vi radite ili što mi radimo. Koliko god nešto radi novo u ovom gradu, bio to rock, elektronika i ne znam šta. Istina je, tu se dešava jedno veliko kaskenje. Ja sam igrom slučaja i mojom velikom srećom konkretno dio Harterinog tima, gdje se mi svim silama trudimo to promijeniti. Evo mi pozdravljamo, Art of Mixing pozdravlja Harteru i njihova nastojanja, koliko god je to kao komercijalni proizvod, produkt, projekat. Mislim, dobro je da postoji. Mi se stvarno, iz godine u godinu izborom izvođača na Harteri pokušavamo tu situaciju promijeniti. Dosta je teško. Jer je iskreno, pogotovo za nekakvu sredinu kao što je Rijeka. Ljudi su doveli se do jedne učmalosti u kojih stvarno ništa ne interesira, ništa ne prati i ništa ne znaju. Znaš, doveli su se u situaciju jedne ignorancije. Da li onda uopće ima smisla išta raditi? I Harteru to. Ali ako nećemo mi, ko će? Možemo mi prepustiti sve slučaju i reći, sve, ništa više ne vrijedi, koma je, tu smo di jesmo i nema izlaza. I šta onda? Ne znam. Ko će onda? Ja tebe pitam. Ne, mi se zaista trudimo, jako smo prepoznati široko. Van Rijeke i van granica Hrvatske. Možda će ljudi iz drugih gradova, Slovenci, i prošle godine su dolazili i doći ove godine i nije stvar da neće doći, ali je možda tužno da nije u vlastitom gradu support. Ma ima supporta tu, nekakvog lokal patriotskog više i to, ali govorimo o jednom učmalom stanju uma. Znaš, znači zatvorenost prema jedan dosta ovako banalan primjer. Novim stvarima. Banalan primjer. Evo, mi smo za ovu godinu kao headlinera prvog doveli grupu Klaxons. Da. Iz Velike Britanije na Harteru. Oni će biti jedni od headlinera. To je band koji je užasno popularan, grozno velik svugdje u svijetu, koji je osvojio pregršt nagrada, prodao milijone albuma. I onda ti dosta ovako čudno zvuči kad ti ljudi koji su koje dovedeš tu, da ti onda ne neki ljudi koji su publika koji ni ne moraju to znati, nego ljudi koji se bave glazbom. Da te onda oni pitaju, a koji su ti? Znaš, nisam baš nikad čuo. Pa danas postoji Google, pa barem taj trud. Da, ne znaš, to je onako, dosta se zamisliš. Malo ti bude, misliš jesam ja lud ili su svi oko mene ludi. Znaš, to su tako neki primjeri, konkretno. Čemu i što, da. Ali mi se ne posustajemo i ne odustajemo i radit ćemo i dalje to i mislim da će to biti i ove godine, s obzirom na to kako već sad ide ta pretprodaja karata, to će biti sold out, to je ziher. I prošle godine smo bili blizu. Jaka su imena ove godine, mislim što sam ja čuo da će biti, to je već Ne, to su ozbiljne i velike imena, da. I mi ćemo se dalje nastaviti truditi, to ćemo raditi. I stvarno, naš trud je jednostavan. Mi se pokušavamo ovaj grad maknuti ga iz ovog stanja u kojem je. Pomaknuti ga malo s margine više prema centru. Da li Hartera ili, ne znam, vi kao organizator, ti si jedan od, ne znam, barem suorganizatora toga ili, ne znam, pomažeš u tome. Da li postoji neka strategija ili ideja da se s vremenom u Harteru gurne, ne znam, neki drugi flor, neki začetnici, neki ljudi sa riječke dance scene, znači elektronske ima planta, ali elektronsko. Da, ali to lokalni. S tim smo krenuli prošle godine već. I bio je mali flor na kojem je
na Malom Floru je bila svirka, dakle živa rock and roll, ne znam, svirka do ponoći pol, ali su DJ-i vrtili od ponoći, ponoći pol do 6. To će se dalje nastaviti. I ta se tradicija dalje nastavlja. I da li to po tebi popraćeno? Užasno je bitno da se na tom velikom festivalu gdje se dovode belosvetske zvezde. Po meni je to jako važno da imaš lokalni support. Da sa njima sviraju, i da ne ignoriraš ljude odavdje. Da sa njima sviraju kvalitetni ljudi iz grada, a ima ih. U ovom gradu ima užasno puno kvalitetnih pojedinaca koji jako dobro i godinama rade na tome. Prostora i tako. Malo ih podržati. Jer ako, znaš, jer desi se jedna uljuljkana situacija da i ti ljudi koji su kvalitetni s obzirom na cjelokupnu situaciju onako posustaju vremenom. Teško je. Ako ih onda ne poguraš ti, onda oni stanu. I onda se ništa ne dešava i nema napretka. Mislim, gledaj, sve o čemu mi pričamo, to je sve jedna sfera već kulture. Znači, sve što je kulturno, automatski ima jednu i negativnu konotaciju često kod ljudi, a to je da nije zabavno i da je onako malo čudno, ne? O čemu misliš? Ne misliš na Harteru? Ne, ali Hartera je jedna, uz to, mi se trudimo spojiti te dvije sfere. Jasno, da i komercijalno i da ima kulturnu notu. Iskorak i neku kulturnu notu i edukativnu notu, ali čistu nepatvorenu zabavu, ne? Da, što je jako važno. I mislim da to se može spojiti, to se i dokazalo već prije, dokazuje se i sad, ne? Da. I to je to. To je ono što mi želimo od ovog grada, jer mi ovaj grad svi jako skupa volimo, ne? I znamo što, kakav god je, ovo je mali grad, nemojmo se mi zavaravati, to je mali grad od 200.000 ljudi, ovo je maleno, čovječ. Mislim, da je maleno, teško je, što god radiš, teško je doći ljude. I tako, i raditi ovakve stvari, velike nije baš pametno. Pa i male, radići male stvari, puno je lokala, ne znam, ti znaš, u filtru treba i to napuniti, nije to samo... To je sve skupa teško, ali taj trud će se na kraju dana se isplati. Jer pomičeš neke granice, nešto dešava, trudiš se, neka fluktuacija postoji, nešto. Najgore je da svi sjednu pred televiziju i počnemo kukati kako je sve loše i nema smisla ništa. Da li misliš da ljudi ovdje koji pohađaju takva događanja, da li oni glazbu uopće slušaju za sebe? Da li ih zanima riječka neka scena, proizvodnja glazbe ovdje iz Rijeke? Pa, zanima ih teoretski, ali došlo do jedne situacije da su ljudi zasićeni sa svih strana, nemaju neku potrebu za nekim kopanjem. Jasno, trebaš im sve servirati i dati ruku. Tako i to možda će onda... I onda će biti nevoljko to prihvatiti. Zašto? Desila se ta jedna prezasićenost informacijama, internetom i dostupnošću i svime. Dobro, to je globalni fenomen. To je globalni fenomen, ljudi su ovdje zbog toga postali inertni, ne? Da. Ja kad sam počeo slušati glazbu, baviti se glazbom, ja sam se morao jako potruditi da bi došao do nešto što me zanima. Treba si kopati i baviti se. Snimaj, šalji kazete, odi u Trsku povod ploče, frka, panika. Mislim, angažman, Ne, ali zbog toga taj dio tog angažmana vjerojatno i ostao još u toj jednoj generaciji ljudi koji si ti dio. Da. Znaš, mi još uvijek imamo potrebu nešto muljat, stvarat, znaš, da. Nešto, nečim se baviti. Da, možda stvar navike, između ostalo. I to je tako. Reci malo o sebi, kako ti u zadnje vrijeme kao DJ radiš van Rijeke, koliko stigneš, koliko... Pa, stignem manje nego što bih htio, jer su naravno svi ti nekakvi partiji i angažmani za iste idu vikendom, ne petkom i subotom, a budući da aktivno sviram u bendu, onda se to često dolazi do kolizije, ne? Zadovoljan sam koliko sviram i na kojim mjestima i kroz godine stekneš neke i frendove i klubove koje voliš ići i to se nekako sve skupa zarola i ne mogu reći da sam nezadovoljan, ne? Koliko misliš da je uopće prihvaćen neki riječki zvuk, da li postoje u toj elektronici negdje vani, da li te već prepoznaju kao... Pa ima, svaki grad zapravo ima neki svoj sound, svaka regija, ajmo tako reći. Recimo, primjer, u Dalmaciji najbolje polazi tech house, od uvijek je polazio najbolje. I to je tako. Okay. I ljudi koji tamo dolaze vrtiti, tako nekako izvučeno. Jasno. U Rijeci je bilo nekoliko faza, bila je i još je jaka... I struja, da. I čini mi se da je nekako najprepoznatljiviji da. Bila faza zadnja neka koja se odnosila na neki progressive house i to najčešće to povezuje sa Rijekom, znaš? Pa je u zadnje vrijeme. Da, i onda to nekako ostalo najjače, najupečatljivije, iako u Rijeci uvijek ima raznih stilova i struja. Ima jaka tehno scena, ima sad jaka, ta nekakva, dosta jaka i minimal scena se tu rađa. House i progressive scena od uvijek jaka, to smo već rekli. Da, house je od prvog dana ovdje, mislim. Da, tako da u Rijeci imamo tu sreću da ima svega, da je dosta onako šaroliko. Da.
A što ja radim? Ja tako na tom klasikanju tu malo dipastiju, ugodniju, ambijentalniju, harmoničniju muzu volim puštati jer je jako volim i slušat, ali isto tako ja volim jako puno različite muze koje volim svirati na velikim partijima, ne znam, i tehna i nekog tech house-a tvrđeg i ne znam, svega tu ima. Da, je, slušam vaš set, ima tu dosta i ne znam, daba, techno daba, mislim. Ima, da, to je odlična muza. Svakako, da, čak i neki Detroit utjecaja suvremeni, jako mislim, puno. Ne znam, U toj muzi postoji jedna koja se provlači jedna fraza. Uvijek kad pričaju kakva je stvar, onda ti uvijek zapišu plenty of Motor City synths. Motor City, da. Kojiš? Da, Motor City. U puno tih nekih novih deep stvari ima jako tih Detroit syntheva koji su malo prilagođeni. Da. To je tako, to je šljaka i to će uvijek biti ta muza, ne? To je, da, to nikad neće stati. Nikad neće, da Bog da nikad nestalo. Ne može, da, to se stvarno razvija, uvijek misliš, više ovo, Ne, ima jako puno, svaki put kad dođe do jednog zasićenja jednim stilom ili nečim, opet se rodi nešto novo i toliko je ljudi, toliko je produkcija novih, toliko se stvara, mislim, to je sjajno i strašno. To sam mi bio rekao, ne znam, prije 2 tjedna u Filteru, da koliko je zapravo, smo mi kaskamo ovdje, ti si bio dosta, čak puštate neki minimal, ali unazad. Vidim da ste dosta se pomakli naprijed. Gledaj, mene uvijek zanimalo, mene su uvijek ti novi trendovi zanimali. Ja. Naravno, ali vidim da vi ste bili dosta to minimalno. Ali vidim sad da nisi se kači to i do kraja života praktički. Ma kakvi, mene uvijek zanimalo to te neke te nove situacije. Ja sam kad sam se krenuo baviti elektronikom općenito i vrtiti po partijima, ja sam elektro vrtio. Znam, na početku. Dakle, mene je interesirao užasno elektro, što nije možda ni čudno kako sam došao iz tog rock milija, pa da sam prvo se zakačio na to. Baš idemo neki. To je bilo najzanimljivije. Onda sam u tom nekoj prelaznoj fazi kako je minimal zapravo muza koja se stvorila početkom novog milenija i stvorili su ljudi koji su došli iz tehno miljeja, koji su jednostavno te nekakav sukus tih udaraljki htjeli malo ublažiti, ali da i dalje to vozi. Ne? Da, više ovo što ti kažeš klubski je tako je. I onda to mi je bilo jako zanimljivo isto sam možda među prvima počeo taj minimal vrtiti. Ali danas mi te stilske ograničenja me baš ne kače me. Mislim smiješno, a i nije smiješno jer mnogi se okače na nešto i onda to pile satima. Ima ljudi, tako je lakše, ako ćemo iskreno. Lakše je pratiti 3 labela koja... Ali stagnacija dosta. Da, ali DJ-u koji... Teško je raditi kao DJ, ne? Tebi jako teško uletiti sa nekim drugim pravicom, to treba tehnički znati složiti. Tako je, i ne možeš ni miješati baš to, bacati baš ako te volja. Da, malo... Treba imati baš treba imati malo smisla i skužiti kako to pospajati, ali u tome je ljepota svega. Jer je jako lako, to što sam počeo, jako je lako odrediti se za jedan žanr i pratiti 4, 5, 6 labelova koji izdaju slična izdanja ili soundom slična i od toga složiti dvosatni set. To nije baš teško. Pa nije. Znaš? Nije, da. A zbog toga onaj ko uspije napraviti taj mali iskorak i malo tu... Meni to uvijek malo dosadno bilo, što kažem prije, to je bio metar, dođeš u, ne znam, ko Fabija prije 100 godina u Trsto, ili negdje, Time to Music, pa Brain Records, dođeš daj mi metar najnovih ploča, tako smo se mi zazvali for metar dužni, mislim, sad imaš on ti da tih cigli i samo slažeš tu na gramu. Tako, i to je. Da, je, ali... Mislim, treba se razvijati, treba užasno puno muziku slušati, pa to uzima jako puno vremena. A mi smo svi frikovi koji to volimo. To je jedna vrsta ovisnosti. Ja sad da idem tu ispričaš kako ja dnevno preslušam i poslušam i kupim ili skinem neke muze, to je užasno puno sati. To je radno vrijeme. Kužiš, ja imam tu ludu sreću što se bavim isključivo glazbom i promocijom. Mislim pa si mogu to dopustiti. Uz nekakav normalan lifestyle koji podrazumijeva posao od 8 do 3 i ne znam... Da, nemaš ti energije, te niti vremena, ne? Ej. Dobro, ajmo malo poslušati ovu tvoju glazbu. Evo, sa mnom je u studiju večeras ovdje DJ Budel iz Rijeke. Slušamo tvoj set. Slušamo ovaj moj Sir Jane-ov. Ali ne znam sad koji dio. Ne znam koji pešanje. To je 5-6 sati muse od prošlog četvrtka gdje smo mi lijepo to lagano peglali na 122. Ajde, super. 122 BPM-a. Radio Rijeka, Art of Mixing, još malo slušamo pa se uključimo u program.
Reci mi šta dalje, kao klackanje, kao Sir Jane bude da, klackanje će sigurno do kraja sezone se raditi u Filter baru, s time da smo imamo zadnji petak u mjesecu ćemo raditi, ćemo četvrtkom, ali zadnji dan u mjesecu neće biti četvrtak nego petak i to će biti klackanje deluxe. I to će biti klackanje deluxe koji će podrazumijevati party. Dakle, vikend je već i onda će to biti malo cijelu noć. A šta, vas dvoje ili još? Plus gosti. Evo, već mogu najaviti za sljedeći petak prvo klackanje deluxe na kojem gostuje DJ Omar iz Siska. Super. Ono dugo godina isto radi. Dugo godina radi, dugo godina njegov je baš ovakav izraz. Da. I on je uvijek bio kao deep dole, nekako da, uvijek bio deep miran. Tek, tako, to baš što mi volimo na tim večerima raditi. Tako da će nam on gostovati i očekujem da će to biti jako lijepo. Znači svaki mjesec, svaki zadnji tjedan. Tako, zadnji tjedan u mjesecu nije četvrtak nego je petak i onda je to klackanje deluxe. Gost, klackanje deluxe i onda lupamo cijelu noć, klackamo se cijelu noć. Od kada to kreće? Ovaj mjesec je prvi, dakle 27.3. Prvo klackanje deluxe u petak sa DJ Omarom. Super, evo. Eto. Možemo to i najaviti u Art of Mixingu. Slobodno, dopače. Kad dođe Sir Jane sljedeći mjesec. Tako je. Kao gost. Da. I to je zapravo to. Klackanje i dalje kreće. Neovisno o klackanju mi vrtimo na raznim partijima drugim. Znači vi namjeravate ovdje lokalno tu razvijati da se to ipak podrži kao jedna večer prepoznatljiva. Pa jako je bitno, da se razvije. Čini mi se da je bitno imati to, ne? Bitno imati jednu večer sa jednim soundom koja će povremeno dovoditi goste s koji njeguju taj isti sound, ne? Jasno. I to je onda to ima neki smisao, neku priču, neki kontinuitet. Da li mislite širiti neke, srodnije pravce? A ne sad da je nešto kužim, 180 stupnjeva drugačije. Ne, za sad će to biti to zbog toga što ima jako puno ljudi koji baš to rade, ne? Da, dok ih ne isfurate. Dok njih ne ispucamo, onda ćemo se fokusirati na to. A onda ćemo raditi nešto drugo. Dakle, to klackanje ide dalje. Još jedanput ću pozvati ljude da večeras to jedno, nije deluxe, ali ekstra klackanje. U sklopu Dana Frankofonije gostuje taj DJ Mehdi Džebali sa Freaking Chic Recordsa iz Pariza. To će biti jako lijepo i upad je free, ne? Odlično. A što drugo? Kad bi on trebao vrtiti, to ne znaš? On će vrtiti, vjerojatno će njegov set početi negdje između 11 i 12 pa će vrtiti dok mu bude bilo lijepo. A bit će mu lijepo dugo, sigurno. Da, možda ti nećeš večeras raditi. Pa ja uvijek ja ću plesati sigurno. Uvijek ja volim plesati. Ma ples je čovječe terapija totalno. I to je to. Od ostalih projekata je ono što smo već pričali, ta Hartera. Na toj Harteri Hartera je 5. već jubilarna, bit će velika, line-up je već objavljen, karte se već jako prodaju. Prodaju se karte ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe, a ono što me s jedne strane veseli, s druge strane plaši da se prodaju u Engleskoj. Da, to si dobro rekao, to je baš to je dvojako značenje. Da. To može biti super, a može biti dekadent. Da, Englezi oni su meni dragi sve, ali oni baš ne poznaju pojam granice. Da, oni baš razvale. Da. Odlično. Da, to je to zapravo. Da li želiš još šta reći, ne znam, želim reći svoje osobne projekte, nevezano s klackanjem, šta ti namjeravaš raditi sljedeći godinu, dvije? Sljedeću godinu, dvije ću se baviti, ako Bog da, baviti isključivo glazbom kao i do sada. Da. Ako da li bude imaš mogao. neke vlastite projekte? Imam nekoliko vlastitih projekata, imam jako puno posla u matičnoj mi grupi, imamo neke svoje side projekte, nešto doma prčkam oko te produkcije, jako puno vrtim, jako puno okolo sviram. To je zapravo to. Tako će se nastaviti. I Hartera kao kapitalni projekt i klackanje kao večer. Mislim da je to dosta. Dosta ti je to. Je i još emisija na ovom radiju jednom drugom. Ne, slobodno možeš. Radio Svidu, Bodyjack FM. Imamo i radijicu na radiju, emisijicu na radiju Svidu. Koja ide već 100 skoro. Skoro pa 100, da, morat ćemo nešto izmisliti ekstra za 100 izdanje. Pa treba neki napravi partij, jubilej neki. Pa da, najbolje to obilježiti partijem. Uvijek je najbolje sve obilježavati partijem. I rođenja, odlaske u vojsku i... Istina. Da. Znači, ali Bodyjack FM se preseli, on je imao sad termine sa ponedjeljkom. Da, imao je termin četvrtkom, termin smo premjestili na ponedjeljak, uslijed činjenice da dobar dio ljudi koji rade Bodyjack FM često četvrtkom su zauzeti. Pa onda smo morali to malo premjestiti. Evo, super, znači može, uglavnom da ide dalje, ne? Da ima još kotrlja se još malo prostora za neku suvremenu glazbu, nešto što je aktualno u svijetu. Jest. I bilo mi jako drago što ne pozvao emisiju. Pa doći. Iako sam došao ko zamjena.
Ne, ali htio sam te zvati sljedeći mjesec, jer sad za tjedan dana imamo Transponder Records Night ovdje, pa znaš, nisam im mogao sad upast. Kužim, dobro, ne moraš ti sve okej. Ne, pa sve jedno, od sad ili za 2 tjedna, ono smo to odradili. Super, šalim se. To je to, bilo mi drago što si me zvao i zovem opet pa ću opet doći. A doćemo, pričat ćemo tu. Možda mogu i otpjevati neku stvar sljedeći put kad dođem. Sa instrumentom ili bez? Bez, imam super glas. Što ovako, a kapela? A kapela. Ok, može, ništa, drago mi je što si bio gost ovdje, DJ Budel iz Rijeke. I meni isto drago što sam došao. Ništa, vidimo sljedeći neki drugi put. A mi za tjedan dana ovdje u Art of Mixingu predstavljamo, odnosno opet ćemo poslušati malo neka izdanja od Transponder Records iz Rijeke, vlastita produkcija Riječka. Evo, malo smo zapostavili u zadnje vrijeme pa smo se sjetili zašto malo ne guramo i vlastitu elektroniku iz grada ovoga našega. To se treba uvijek raditi. Tako da je sljedeći tjedan, sljedeći četvrtak, gosti su ovdje. Ništa, slušajte nas. Doće gosti, autor je glazbe i glazba. Sljedeću kazetu, kazetar pa ću snimati. Kazetu, tape. Analog tape ima saturaciju, analognu saturaciju. To je nešto što tejpa ljudi koja ne razumiju. Je toplina. Tako je, to ljudi ne razumiju. Nema gličeva i elektronskih pogrešaka. Bravo. Ja tebi želim puno ne elektronskih pogrešaka i puno dobre glazbe. Hvala također. Ok, ajde, čao. Ciao.
dysfunction, people die. Trouble their Helen with heartless cry. We are not alone, we can now can see. Looking upon ourselves, personal fate. Casting, looking upon ourselves and cursing all our fate. Wishing to be more rich in hope, able to see this man's art and that man's scope. Featured like them what friends possess, with what I most enjoy, can find and rest. Like a nightingale that break a day arising, with these right-thing thoughts like foolishness rising. Happily I think of you as chaos rolls. Dysfunction, people's eyes. Trouble if heaven with heartless cries. We are not alone, we can now can see. Looking upon ourselves, personal fate. Dva su sata.